Angubingelele ngiphinze ngikwemukele mbukeli ehlelweni lwetindzaba tesiswati letendaba nabile Letisematseni kuphindze kwaba imvokodo okuhlangana nawe mbukeli letindzaba khumbula tiyatfolakala etinkundleni tekuchumana ku YouTube ku DTT na ku SABC Plus kanti ke umphongolo uyaphuphuma hlala unetheteke sikuphakele tona. Itiko letemfundvo selinxuse bafundzi kanye nebatali ukuthi libeketelelwe ngulabo imiphumela yabo yamatekuletseni isabanjiwe ngenxa yeliphenyo lelisachubeka. Ekhatsi kwemiphumela legodliwe kufaka ekhatsi isikolo iJanuary I lekusikolo semabanga lasetulu ePinari eMpumalanga. Lemiphumela yalabafundzi iphenywa ngetizatfu tetinsolo tekukopa batali bendelubito lwekutsi litiko linonophise luphenyo. Isikolo se-January I lekusikolo semabanga lasetulu singcenye itikolo letingakatfoli imiphumela yelihlolo lwamatekuletseni. Bangi-80 bafundzi lababhale lihlolo kanti bonke basalinze imiphumela yabo. They need to remember that the department is still engaged in an investigation to establish whether indeed an irregularity of a serious nature took place. Inhlangano yemtimba lowengamele tikolwa seyivete kukhatsateka ngaloludzaba iphindze yaveta ukuthi kude labangakwenda. Batali lesingacela nje ukuthi ababeke imoya phansi ngoba kude lesingakwenda ukuthi sishove umalusi ukuthi arelease lama-local ama-results lebawabambile. Ngeminyaka wa-2021 lesikolo sitfola amaphesenti lange-52 sathi kwehla ngeminyaka lolandzelako. Batali bancuse litiko letemfundvo ukuthi liphakamise tinyawo kulolu phenyo kude labangabandzakanyeki basulwe kuletinsolo kwentela ukuthi bakhone kuchubeka netimfundvo tabo. Kunalabanye laba applyile etikhungweni letisetulu tokufundza letikhungweni kulenziwe imiphumela yabo imiphumela abakayitfoli. Kanti-ke bafundzi labangakenti kahle kulolu hlolo lwamatekuletseni bayacucutelwa ukuthi babhale kabusha ngaphasi kwelihlelo lwe-second chance kute utfutfukisa imiphumela yabo. Kumnyaka wa-2023 isifundza seMpumalanga sithole amaphesenti langu-77 kubafundzi lebaphumelele ematekuletseni kanti lesifundza sihleli endzaweni yesiphohlongo ukuthi ifundza letine kuleli lokuphasa kwebafundzi bamatekuletseni nga-77 wemaphesenti kunemehluko wa 0.2% njengoba nga-2023 lesifundza sithole 76.8 wemaphesenti kubuka lesinye setikolwa letende kahle esifundzeni seMpumalanga iThomas Phesi Sililo lekusikolo semabanga lasetulu lesikanekise emalahleni lapho bafundzi bamatekuletseni baphase nga-88 wemaphesenti. Umdidiyelo welihlelo Otis Mbuyane usihlanganisele lo mbiko. Imfundvo yongumhlahlandlela kanti lesatithelo letihle timpilweni tebantfu lomuhla sesikolweni semabanga lasetulu iTP Sililo lesikolo nga-2022 sithola amaphesenti langu-71 kwathi nga-2023 sathola amaphesenti langu-88 lekungumehluko amaphesenti langu-17 kuvaka bandi sikhulumisana nahonze lebakaphethe bafundzi kulesikolo. Ngathanda ukuthi nje ngiyabonga nje ukuthi ama-candidates walast year akwazile ukuthi ayenze isikolo sibe proud. Ngicala ku-principal ngoba naye sikwazile ukuthi simnike i-percentage ebesimthembise yona. Bese kuyisikhathi ukuthi isikolo sethu singasaphefumi ngale ndlela so kuyangijabulisa ukuthi ngibone ukuthi sesiyaphika up futhi kuyachaza kuyabona kuyabonakalisa nokuthi isho sisazoya phambili isikolo. Batfokotile kule sikolo njengoba iklasi lamatekuletseni lisebente kahle labafundzi bebente ematekuletseni kule sikolo semabanga lasetulu bathi lokuphasa kwabo kwesinyathelo sekuqala sekufeza emaphupho abo. I'm so happy because ngaqala bengirepeata like last year yabo so ngaqala 2022 ukufunda umatric then ngadropa out because of pressure bengiyithola. Then ngadropa out ukuprotecta i-mental health yami. Last year ngabuya because bengazi ukuthi ngibuyelani ngabuya and I was always on the top 10. Lokho kuyangijabulisa kakhulu so lekhathi ngithola ama-results bengijabulile because azangidrope out for nothing. I was doing maths and science stream with economics. Ukuthi ngijabule kakhulu njengoba ngiphume ngo-A bachelor's pass. Yes. So ama-challenges engibe nawo maningi kakhulu ngasendlini nokunye nala esikoleni but ngifisa ukuthi njengoba I couldn't like apply last year I did ama-late applications this year. Engisitholile isikolo iVaal University of Technology I had to apply for environmental sciences. So i-funding nginayo so itengisele ngayo ukuthi bang-approve khona lapho esikoleni. Labanye balabafundzi bavakalise ukukhatsateka njengoba bathina noma baphumelele ematekuletseni bathathwa nasemanyuvesi kepha babukene netinkinga tetimali kanye nemifundzate.
I'm planning on pursuing a career as an electrical engineer. I have been accepted to UCH, but then I'm having challenges right now on my registrations and with the total funding. I reply by funding. Something like leadership like on the job training. Currently, obviously, it's the AUCT, so I'm currently waiting for funding. I'm still waiting, and so but this weekend I have to be there. So like I'm under a lot of pressure between funding so that I can go there and get accommodation and registration done. Puselezo tapera lomunye bafundzi labaphumelele kahle kule sikolo ubaba Tindzaba ledlala ngibotishela ekuphumeleleni kwabo. Motivation esitholile from ama teacher, it was different. Abanye they pushed us, abanye kuyenzeka ukuthi vele benala ukuthi motivation uyileke from awamanye ama teacher, but then at the end of the day kakhulu ngithanda ukubonga uprincipal wethu Mr. Mkhandawire. He was the best father to us. Usiphushe kakhulu bekakhona ukuthi alungise ama challenges wethu ngikhulumela like for each and every individual. Bantu babe nemibono lehlukene ngale miphumela yamatikuletsheni yesifundza seMpumalanga njengoba lesifundza sihlele endaweni yesiphohlongo. Indaba egezi nayo iaffecte kakhulu for ama matric. Angeke ubuyise load shedding ngalabantwana ababhala imatric sebabhala emnyameni imatric. Isolution ayikho nje, isolution ukuthi abantwana labo kumele bafunde, they must focus on their books, bayeke itrata, bayeke abangani, bayeke nabafana, then they will see ukuthi when you focus on something you're going to get good results. Abatali nabothishela mababambisana, uma singabambisana sibe munye bantwana batokwathi ukuphumelela. Umntwana umkhutha ngendlela eright avisise ukuthi baba uyangikhutha ukuthi kose ngihlale la phansi la etafuleni ngiyendeni ihomework yabo uma tophuma level utobuya la tobhemnyawuphi because makafika endlini ubeka incwadi uyapi uyaphuma uyahamba wena ukhuluma lutho utosola thisha kusasa ukuthi abantwana bapasi labo thisha bafundzisa. No, sine singabatali masiyeni khona sifundise abantwana bethu. Liphini lathishela nhloko lesikolo semabanga laseTulu iTP Sililo Hebete Mkhandawire lithi dona bethi bekhona tingcinamba lebabukeni nato nga2023 kepha konke bakhonele kwenda kahle noma bangakafiki lapho baphokophelele khona. Today we are very much elated about the results of the learners, the class of 2023. It has been a struggle, but God has given us the chance to be happy today. We're moving from 71% to 88%. A big jump of 17% is not a child's play. It came with hard work, dedication from both learners and parents as well as teachers. Learners had a lot of challenges in terms of the very known ones, like your load shedding and so on. But the very one that is giving them a challenge, that at home they usually have challenges of workspace. The environment is not proper for them to study, and the noise outside, the pressures outside. So as a school, one of the strategies that we've used is a day camp. People where learners will come to school from 8 o'clock during holidays until 4 o'clock. We engage them 3 hours per subject so that they start a topic and they finish a topic on that day. Mkhandawire uphinze wababata lithimba labothishela lasebenzisana nalo kutfola lemiphumela. I'd be doing a disservice if I would say my staff was not working. I have a wonderful staff that is cooperative, that is willing to see learners passing. Some of my staff members, they would use their personal material, including money, to assist learners to do better and excel. I say to them, may God keep them and make sure that they succeed in their endeavors, and God will see them through their challenges. Abesifundza seMpumalanga sihlele endaweni yesiphohlongo kepha kumcoka khala lesala tikolo letiyente kahle ngingu-Otis Mbuya leTindzabeni teSiswati kuLetisematseni eMalahleni.
Kuchubeka nekubuka kabandi imiphumela yamatikuletsheni sikhulumisana nelitiko letemfundo lesisekelo kuleli emoyeni sina Elijah Mhlanga lo khulumela leli tiko. Angikubingelele ngikwamukele Mhlanga kunati tindzaba letinaba nabile Letisematseni. Mhlakazi angibingelele wena nababukeli futhi be-channel siyabonga. Live libonakala lizuze kakhulu kumiphumela yamatikuletsheni kulomnyaka losetulu. Ingabe njengoba baphumelele kangaka naba bantwana lebebenta amatikuletsheni mhlambe ningabe kukhona lihlelo leni basita ngalo ekutheni bakwadi ukuchubekela phambili nezifundo zabo? Kunjalo uma bazobhala i-examination ka-matric sibatshele ngamathuba akhona lawa bangawasebenzisa ukuze bakwazi ukuthi baqhubekele phambili emveni kokuthi baphasile i-matric yabo. Siyabasiza ngalokho kodwa nayo futhi i-Department ye-Higher Education and Training iyakwazi futhi ukuthi ibasize ukuthi baqhubekele phambili. Kodwa thina into esifunayo ukuthi wonke umntwana aphasayo ku grade 12 abe nethuba lokuthi aqhubeke ayofunda ephambili ayenze lento ayifunayo. Yiko sithi uma basangena nje ku-high school lapha ku grade 9 siyabakhumbuza ukuthi kufanele bakhethe basheshe bathathe iy'nqumo zokuthi bafuna ukwenzani empilweni zabo, njengoba besibona abanye bekhuluma la singakakhulumisani thina la abanye basho ukuthi bazoyenzani. So yiyo into esifuna ukuyibona leyo ngoba imali yona iyatholakala kakhulukazi kulaba aba-aplayile. Tifundvo leninato etinhlelweni tenu tekufundisa tiyabavumela yini bafundzi ukuthi bafunze imisebenzi lesemakethe uma bafika ke emanyuvesi nasemakolishi? Yebo, iyabavumela uma ungabheka i-timetable yethu inama-subjects amasha. Uminister uye wakhuluma ngawo futhi lama-subjects amasha abo-civil technology abo-marine sciences into ezinjalo nje. So sinama-subjects labe wangekho kudala. Lawa khona manje siwenzele ukuthi uma uqeda ukufunda ukwazi usheshe uthole umsebenzi ngoba asakwazi manje sithi bafunde nje kungekho sizathu. Yiko sithi siletha ama-subjects amasha lawa azosiza abafundi ukuthi lama-subjects abayise la bafuna ukuya khona. Abanye siyazi ukuthi bafuna ukwenza ama-businesses wabo. Lama-subject ekhona manje ayabavumela ukuthi benze lezo zinto lezo. So yiko nje lokho esikwenzayo siye sisebenzisane nama-sectors ahlukahlukene engineering, automotive, aviation kanjalo njalo ukuze sikwazi ukuthola ukuthi yiphi imisebenzi edingekayo manje ezweni lakithi. Lelihlelo lamatikuletsheni lusolwa ngilabanyenti lekufaka ekhatsi nandvunankulu wesifundza seGauteng Bhanyazela Isufi nemholi webusa Musima Imane lapho bathe khona yini vele kungasetshenziswa nalolu hlelo lwe-IEB ekufundiseni ikakhulukati uma kungilona lungcono wathi ke la naye nobeke Mayimane ayisiyo ke lena miphumela yekuthakaselwa njengoba ke umncamlajucu kubafunzi ungilomnye ke lobonakele baphumelela ulinganiselwa ngetulu kwama% lekathi akabeke la nge30%. Nicabanga ukuthi mhlambe nilitiko ibambeke khona yini nilitiko? uMayimane akayazi lento akhuluma ngayo, akayazi education. uMayimane aka-understand lento esikhuluma ngayo ku-education. Uyakhuluma nje kuphela ngoba ufuna ukubukwa isikhathi sakhe lesi minyaka yonke. uMayimane uvela abhale nje into ezibheke eceleni, into ezingenzi sense. Sesisamtshela lokhu ku-TV, samtshela ukuthi awuyazi lento oyikhulumayo, ingabe uyahlala phansi ubukana nezepolitiki uyeke lezi education ngoba awuzazi nje umislead abantu ngento ungayi-understand. Akekho umuntu ophasayo uma athole u-30% kuwo wonke ama-subjects. Into nje emhluphayo akanaso isikhathi sokuzwisisa ukuthi ama-pass requirements ku-education system yethu yiwaphi. Uye wabuka nje yena wabona 30% wayibamba wagijima nayo, akayazi nokuthi imuyisaphi leyo 30%. Kubuka ingabe mhlambe leli hlelo nobe le-IEB niyalisebenzisa kumbe mhlambe nisatolisebenzisa? I-IEB awuthi ngitshele ukuthi i-IEB yini. eSouth Africa sinama-assessment bodies. Ima kuthiwa uyi-assessment body kusho ukuthi uyi-organization ekwaziyo ukwamukela izikole ezikwaziyo ukubhalisa i-examination ka-grade 12.
I-IEB i-competitor ye-department. So umalusi u-assessor thina, i-DBE, i-assessment board, i-Sakai, i-assessment board, Department of Higher Education and Training, i-assessment board, i-IEB nayo i-assessment board. So lento kuthiwa i-IEB maybe kufuna sisho ngokugcwele ukuthi yini. It means Independent Examinations Board, i-organization. Laba bantu abafunda ku-IEB bafunda le ncwadi abafundi baku-Department of Basic Education abazisebenzisayo. Laba abaku-Department of Basic Education basebenzisa babhala i-National Senior Certificate. Laba abaku-IEB babhala i-National Senior Certificate. Ayikho into ehlukile. Ngathi nje kufanele sihlale phansi sichaze lento ukuthi i-IEB akuyona inhlobo yemfundo. I-IEB igama le-organization esebenzayo ku-education system. So kufanele siku-understande lo ngoba sivele sithi IEB ne-DBE but yini IEB? IEB i-organization ephethe ama-private schools lawo abhalisa i-exam efika ku-grade 12. I-Department of Basic Education i-organization ephethe izikole zika-government ezibhalisa abantwana up until grade 12. So kufuna nje sihlukanise lento singakwazi ukuthi yiloko siqhubeka sikhuluma ngayo njengoba senza manje sengathi i-IEB enye inhlobo yemfundo ekhona ezweni lakithi. Ayikho njalo. Naku kuthiwa ke la kusola ukuthi kube nekopa lokwendekile esikolweni iJC Ngwane lesifundeni saseMpumalanga endzaweni yasePinari. Yini mhlambe leleyenda ukuthi mhlambe kube nekuvuta ikakhulukati lokutside ngesikhathi ke kubhalwa loluhlolo lwamatikuletsheni nobe ke nalokuholela ekutheni kugcine sekuba nekuphuma kwamaphepha. Ngabe mhlambe ile leholele ukuthi kube ngiloko ngabe mhlambe nikwenda ngalokwanele ukuqinisekisa ukuthi emaphepha ayaphepha uma ngabe ke kuyiwa ke ubhala. No, akukho phepha elivuzile. Into enzakalayo esikoleni uzothola ukuthi ngesinye isikhathi angisho ukuthi kunjalo kule kodwa siyacabanga njengoba sibona kwenzeka kwezinye indawo. Uthisha uyabasiza abafundi abaku-examination room ababhalele ama-answers. Kwesinye isikhathi ubhala ebhodini bonke bakopele lapha ebhodini. Kodwa ngesinye isikhathi uthola ukuthi omunye unokucima elihlo eli-1 abayeke babhalisane bona ama-answers la uthola ukuthi khona abahlanganiphile khona lapha eklasini bathi bakopele kwabanye. Kusuka kuyinto enjalo. Uma kwenzeka i-marking, ama-markers bayakwazi ukubona la abafundi babhale into ezifanayo. La kukhona iphutha uthola ukuthi lelo phutha liyafana. Lapho-ke sisuka sifuna ukwazi ukuthi kuze kanjani na. Kodwa lokho akusho ukuthi iphepha livuzile. Iphepha liphume ngesikhathi, lanikezwa abafundi ngesikhathi, ngesinye isikhathi uthola ukuthi uma uthisha abuke i-question paper abona ukuthi yo la kule sikole thina asifundisanga lezi zinto lezi. Kungcono sebasiza abafundi bethu. Kuye kube njalo. Kodwa asisho ukuthi lento yenzekile la. Lana usaphenyo. Asazi ukuthi kwenzakaleni. Uma uphenyo soluphelile ludlulile, sizokwazi ukuthi laba abanganacala bathola ama-results wabo. Laba bathola abanocala bazojeziswa ngendlela yakhona. So asiyekeni manje i-investigation iqhubeke uma isikhathi sifika sizosho ukuthi kwenzeke njani. Mnumzane Mhlanga sibonge kakhulu isikhathi sakho lesiphe sona endzabeni tesiswati letinaba nabili. Ngiyabonga. Nguyeke la umnumzane Elijah Mhlanga lokhulumela ke la litiko letemfundo lesisekelo kulelive eNingizimu Afrika. Mbukeli uma sibuya ke ekhefini sibuka ke uhambo lwemhlabeleli kulomkhakha wetokutitfokotisa kanti ke futhi siyabe sibuka ukuthi wahamba kanjani wacula phi kanti futhi kungimanje ngabe wendani. Esigabeni sekugcina selihlelo lapho sibuka khona tebuciko lomihla sikhulumisana naMzayifani Mzoneleli Boltina lowatiwa nga-Ayifani. Ayifani asibingelele sikwamukele endzabeni letinaba nabili sibonge ke isikhathi sakho lesiphe sona. Inkosi kakhulu Bri. Kubonga mina bhuti. Ayifani ungibani kanti ke uvelaphi Ayifani mhlambe ngasho ukuthi uqale kanjani kungena kuna ngomkhakha wetekucula. Okay, Ayifani uzalelwe eMthatha, wakhulela eBhayi, ngoba seBhayi eBlawa.
ndingene emculweni ngo-2010-ish nge-World Cup uphaa ku-Philip is here ndathi Ayifani is here hayi ke sablowa saphatha yonke uMzantsi. So first album yami yaphuma ngo-2013, second album ngo-2015. Right now I'm busy with the third album. Ungene kanjani kahle kahle kutemculo mhlambe kwaba yini inshisakalo leyakwenda ukuthi ungene kutemculo? Ndandiwuthanda umculo mna ndisemncinci ndisakhula bendithanda umculo ndaye euniversity ndathanda umculo, so even though bendifunda ecaleni bendibhala umculo and then ndasebenza as an engineer still ndisathanda umculo. And then xa sendigqibile ke ngoku ndaserious ngomculo. Uyabala ukuthi uzathanda umculo nangela Ayifani ubonakala angumuntu lokhulako ucishe ke yonke indzawo abantu labaningi bayamati ingoma ezimnandi uMamthembu uthanda ingoma ezimnandi. Emva kwaloko wayikhipha ingoma, emva kwaloko wabese sounyamalala uba kuphi? Ndiye ekhaya kaloku straight eBlawa ndahlala ekhaya nabantwana basekhaya ndakhangela impilo ndazilungisa nami impilo yayenza into eyenzayo but ngoku ndibuyele emculweni. Ubuyele emculweni bulukhuni siyathi usesikhathini lesiningi kuba nebulukhuni emculweni lokuba khona. Mhlambe kulolu hambo oluhambile wena ngibuphi matima lobukene nabo kanzi ke futhi wakhona kuncoba kanjani kulobuphi matima lobukene nabo? Yo hayi le industry inzima kakhulu anzunqoka ifuna umuntu omeleleyo, umuntu onengqondo estrong, umuntu onomphefumulo oyi bulletproof because kunzima nyane but ngomthandazo nangamandla siyanqoba bre. Sinekubona ke la bahlabeleli labaningi bakhala ngekuthi baphathi babo mhlambe ke laba abadlela itimali into lefana naleto ke babese bayabashiya bangasaqhubeki nabo basala banganalutho mhlambe. Ingabe kuwe kusahamba njani mhlambe baphathi bakho basekuphethe kahle nobe mhlambe tibe khona tihibe lohlangane nazo nebaphathi bakho? Injalo ndiyayivuma nami lo nto baninzi abantu abenza zo zinto kwi-artist babathathela imali babathathele i-rights. Nakum yenzeka ngonandiqala but ezixesha lahamba ndafunda ndabona uba okay lo wrong lo right does align nabantu aba-right. Kungumanje yini lo yendako? Senze album yesithathu ngoku Bri album I Believes in Me, third quadrant, intro iphumile, lidlozi liphumile, the rest of the album iphuma this year. Mhlambe bakhona lo sebene nabo kuleyo album ngabe mhlambe bobani cishe lo sebene nabo le album yakho yesithathu? El Nino na Lady Boltina, uBravo Leroux from eKapa, sisakhangela uSjava no-MT, so bayeza abantu bayangena noKelly Khumalo naye uthe uyeza, so siyahlanganisa. Kumthanzi wakho mhlambe yini lo ngafisa ukuthi umthembise yona kunayi album kude naye akwadi kugijima mhlambe ayesitola yoyithenga? Hayi lo Ayifani amaziyo, Ayifani Mr Haimani, first quadrant, second quadrant, the story continues ngoku sibhizi no third quadrant until sigqibe ngo fourth quadrant. Kancane ngaphambi ukuthi mhlambe sicede sibile emuva kancane kunayo ingoma ezimnandi wathi mawuyikhipha lena ngoma ngiyacabanga waba nayo inshisakalo mhlambe yasukela kuphi ukuthi ukhiphe nayo ingoma nayo? uMamthembu wangikhulisa ngisemncinci wasishiya ngo-2010 wasishiya before umculo wami aziwe iSouth Africa yonke, so kwakubhlungu kum ndandisithi uYesu makamdlalele ingoma ezimnandi since ndingakwazi mina umdlalele ingoma ezimnandi. I-outfit yakho siyayibona ngalendlela ugcoke ngakhona isukela kuphi lenshisakalo? Yabona ke mina ke ndi-influenced by izinto zakudala, ndikhuliswe ngumakhulu notamkhulu, so yayibona inobutamkhulu nobumakhulu retro xa beyikhumsha. But now you can see bana ulife naye wenzile izinto, so now it's the artwork of ubomi bami. Lokusho ukuthi kahle kahle isukela kwempilo yakho lokuthi uhambile wahamba kwaba netihibe lapho uwakhona uphinze uvuka lokusho ukuthi so uvukile nyama. Atso awuyibambile. Hayi mani. Asibonga kakhulu isikhathi sakho losiphe sona mina kethu. Enkosi Bri. Ingakho ke mbukeli talomuhla nobele bese kuphathele tona siphinde sihlangane futhi ngalokutako kudo Tindzaba Letisematseni kanti ke khumbula ikhona impinza yelo lihlelo kusasa khona la ku SABC lihaye ku DTT na ku SABC Plus. Kanti ke mbukeli angikushiyi wedwa njengobonile benginayi ke la Ayifani hayi mani inkundla ngeyakho mina kethu ngasagcina. Hi. Obvious, hey money. Okay, my thing's silent. Lilo, Lilos, Lilo. Okay. Nino, Lilos, Nino. Nino, Kilo, Nino, Vito, Iso, Lilo.
ito ihlo ifro yiyo yintombi uzizo yipoti ikosi iyo msito umakoti lo licho idlozi from Ivory Coast ubom is like intombi storyboard idlozi Holy Ghost okay iflow is so underground idlozi mos isos ikhona beef strong enough that it shows it more it chips the Doritos with your band of suku like mosquitoes opinion yedlozi I talk Joe katawu nanto nipo sokomiso the odilum gomboti a coffee shop it's all tinkonqi gold the job lilo lidlos lilo okay Nino Lidlos yeah la kusea vulela indlela elami idlozi ndaphumela ndiyalibulela elami idlozi wavuleka landilwela elami idlozi salahleka lenkhokhela elami idlozi awuno compare elami idlozi kuSteve Khombela linekorobela elami idlozi lenthokozela kokobela elami idlozi ligeba ena meva elami idlozi omakoti benza umqombothi ngelami idlozi ngingena